دمخوش تماشاوانên birûmet em hêvîdarin dem û çaxên we her tim xweş bin. Vê heftê jî em bi hev û dûra rojeva hefteyê em ê şîrove bikin li ser navê malbata Çarpêl Medya silav û rêzgirtinên xwe ji we hemî temaşavanên birûmet re pêşkêş dikim. Ez hêvîdarim ku sohbetên me hefteyî bi kêfa we û dilê we bin. قاسم سلاوکی لعبه بکن در واسه روژه ببین. مرحبا کیکواران جوارا و شمی تماشاوان را سلاوی خو روز خو پیشکش کم و جبر دو هشت عدار روزا جنن جهان یک کتکار و یه همی جنن جهان ام بیجن بوی مناسبت تایبت روزا جنن کردستان تمام جهان پیروز کم هیویدارم دوی 45 دقیقه ام تماشاوان خورا روژه ول گوری امکان در فتح خال گوری وقت خال شیروه بکن و ویجه سودکی بگن امته به هوا کیف خوش بگن سپاس. گل تماشاوان برومت منزانن آدار دستپیکا آداره مها آداره بتوایی جبو کردستانیان ما اکی گلک گرینگه به خوشی خو نخوشی خو تفدا گلک گرینگه روژه ما به هفته به تایبت مثلا هشت آداره و به هفته در باسپوینا شش آداره او لعبتنا رو رشیا جزایری هیا و هشت آداره روژا جنن جهان ام دوباره پیروز کن سر ناوی مالباتا چارپل مدیا و روژا فهمه گرینگ بخوازن نخوازن مثلا بانکا عبدالله لسر چکبردانا PKK و بلافونیا PKK و دنگبدان نوی ام دست پی بکن ام روژاوا خو ما اوه کرکو ام توایا روژاوا برز نکن ام بردا شیرووا خو بسر یکو سر پرچین جدا بکن و ام هیوی دکن جه تماشاوانان ده نابره دا پرسیوان هبن پرسی خو جبه بکن که بهتر واره شیروه گریه دام کاربن زرالتر بکن ون همی دوباره بخیراتن گلی تماشاوانا امزانن یعنی پشت بانگا عبدالله که خواسته که وی هبو جبو چک دانینه که بانگا هانه پشت تماشا یعنی بانگ بدانا دولت بخشلی و پشتگیریا اردوغان و له بکرنه کی دم درج هه یعنی گوره کو حیان هات شته گوتن ساله کی بهتر دانو سندن هنه و او هيا اف بانکدان وک تماشاوان جد زانن جالی امرالی و کو پشتهات کرنه کجکی بر پسیار وان و او سوریه باشور روجاوا مظلوم عبدوان و جهات قبول کردن و PKK بش اروپا جی همی پجراندن پرسکری خوانی دوی وای دازیده تونه ابو سبب اگر کی نابنا آلوزیه کی دفجانیه نابنا ترکی و ایران جی وان ورادا جی مرد دکارن سب سکنه و انجامن وی کو لنوا ترکیه همه بجه همی پارتی و ریخستن و آلیه کرده آلیه ترکا her kesi hevalbende ku şerê PKK bisekine yani şer bisekine û çek raveste ji ber ku ev şer û pevçûn û çek heyan haz rarê de tevgera Kurd û feydekî û ew ê nayne li gengeşiyê pir li ser ew ê dikin yani Banka Abdullah da tiştên hene yek çekdanîn û şerravestandin heye lê aliyê dirê da jî لدجه اوه درد کبه یعنی سر ناوی کرده وک بیانه که دیده که دما دولت بونه فدرالیزم اوتونومی داخوازن چانده تو داخوازه که دوار جواکی وار نتوی وار اوه دا همه رد که دبیجه دما خوب بهوراندنه و ملیتچیتین توجنو لازمه کرد دفشوانا برده اویا چی ناراضی بونیا که گلک مثلا نابا کرده دا مر باورد که کو او هوال بندن PKK بخوجی يعني يكون حيانها بشكليات دم بارتي وأوجد كن
دوام وارا دا سرگیجیه و تبلیغی که مزن چکریه هر کس لبنیه کوکا دبنه ویدا چل لهواتن چه بازار هایی بگمان بازار ممکنه بله بازار تنه او شر چوا دینن چوا چک دینن چوا خوب بلاو بکن او گلو روشا عبدالله بچه یا گرتیا بچ بلکه دوام وارا دا بازاری هبه لهمی آلی ترجی آلی عبدالله جی دیار دکن تو بازار مازار تنه ما في مسألة راد كان ودخوزة تشتكي طاقة كلام كان راستا يعني روجرا باكوري كردستان بتركيا هيجي بويا مجاري واغريدا براستي مجاري كي جرينجا يعني هم جبو بيش روجا ديروكا كردستاني هم جي دروجا ان ايرو دا فسكرنا PKK شرقداندنا PKK او شر نابرا PKK قداندنا شر نابرا PKK تركيا محقق و مورا باش لدوزا کردستان بخه دوی مرا چکی پیشی او که کات چه تاثیراوی چه هیه ایرود چه او که داره آسته داره یا عالیه کرداوا یا عالیه PKK طرفدار PKK و یا عالیه اقتدار ترکیه و مخالفت ترکیه دا راستی دوان وارد از برکو پیواجو با آواکی امبیجن بربچاو یا با آواکی شفاف نای مشاندن یا جوات نای زانیار کرن معلومات نای داین گنگشهی زیده ترده به هر کس گوری خوشی روید که کی دخوازه هر کس ناف پنجره خودا لوه مجاره درنه جبوی هیجی او مجاره یکمه هم لباکور کردستانی هم ترکیه اگر مرا چکی سروان برینه کات چواد چیه چاودری بکه جاليه حكومة يا جاليه امبيجن كواليسيون حكومة تركيا يعني هفكاريات جمهور وانا هم نيزي هف فكرن gerçi de nav MHP daji nav AK Parti daji هناك دنگ جدا هنه هیوی کرنا انجام و پیواجوه ل دوی واریدا زیاده ترین جمهور اتفاق جمهور لسر اقناع کرنا ترکیه نجات پرست کو تو بازاری کیوان به عبدالله اوجاران و PKK راتنه تو شرق کیوان تنه آرمان جوانه و پشتی 40 سالی دولت کابه ترور بدون مشاندن او تروریزم خلاص بودن عالیه حکومت عالیه CHP yani embejin muhalefet hükümeti Türkiye vazi evzi nav evkek dane de nav legarine ki dane براستی ایوانجی سر ایوان نزلاله یعنی اصلا عالیه ما سر ایوان زلاله گاوا مرا تاریخ جمهوریت برینه و CHP تاریخ CHP برینه زاب قریب نینه که سر جمهوریت و کمالیزم و اتحادچی و دولت سر انکار اینها گلک ملت و کمنتوان آوا کرنه جبروی او ایدئولوژی هی بردوامه اجا جی کرنه راج دسته وان دل وان دا گلوش بوکو de helbjatna da ser kevin yaji Erdoğan tarafkin peyusti aman bideng u rayen kurda heye dur daji bune dil vi berden nabe le graniya wan diyara di sajil ser evke yani rakhne wan le ser gorankariya ko kanun asasi da AK Parti hedi vitine rojave peşid na partiya khoda duraji na Türkiye'de CHP evke wan zedatir yani çiye kaydi avan ko Türkiye'de bejin زیادتر اوه کو آنا حساب گوره جارک دن او به اردوغان به باشکان او قایدیه هری مزن اوه گورانکاریه دا باسا خالن قانون اساسی کن کو هنک خالوان گوراندن دوردا دوان خال ادازی کردورن مثلا کردا وره بجیب کرن دوی دازی گلک تلفزیون طرفدار مخالفت دا گلکتین روزه و اوجی تابی اوجی بسر خو پس گرکه که لتشتکی مهمه CHP نه پاکت مثلا CHP دو که خبره او که چیکرنه بله چی 20 خالان او که چیکرنه چیزا کمیسیون چیکرنه دور رازی یعنی گرانیا کمیسیون وان او کو امبیجن داویل قیوم بینن yani دوی معنی را قانون گورانکاری او آواکرنا کمیسیونه کی کود مجلس دا جبو و تنج بو و
مجاري كوميسيونك ولا آواكرين مجلس تركيا دا ناوان دا إشتا قانون إنفاذية محكومة اختيارو او امبيجن نخوش زورن بردان يعني تشتي وكا طالبين عاجل شورا حاضر كنا مثلا آزادية رمانية وخبري خستن امبيجن آزاده وكا فان تشتي قرن چند خال هنا بله فرمو نها سر به دنگ بدانا بانگا عبدالله دنابا کرده دا دو بشنه يعني یکچه نابا ترکا داشی دو بندیتی هیا یکچه CHP دوی بانگا خدا تنه یک مسئله کی کرده دا یک تشتکی اوتی که کمیسیون کی چه بر لیکولیم که yani dervayı tiştekiş bu kurda tetune. O dije gohrandına hamit çine o kanun esası ve evşi dije vene. Aliyedine Hudapar unzan bernama xuda ev tedaha bu. Yani federasyon jin ki daxwazın ev federali tişte var bu. Daxwaz bu mesela kurda. Pişte ve bange servoki Hudapar Diyarbakır kursadı note kurda dije evine. Yani federali medarali naxwazın. Yani معناشه في بانكي تسير الوان ذكر او مثلا فدرالي جورتي راكر يعني او جي عادي كيبو او انا دستوان راحت بتاوي كيف همان يعني دي وارد راحت تربون علي الدنيا بقراني بارتيا ولات باريزن كردستان و بارتيا سوسياليستا كردستان حق بار في داويه تبي PDK باكور نفا گنگشکی دنین دانش بو بانگ yani raya Kurdi هستیم کردی بدن بودو دنابا تکیلیه کی گرم دانه از باور کم و نابره دا و دست بکن لمخابن بر هنکی سبب ها بچکی ام درنگ دمینن yani evet dمینن ل دنابا خباته کی evet دانه خباته کی گرم دانه افان روجا و جمینن وان تنکرن کو افان آلیا همیاون yani Kürt bittebai jibo çekdani ne o Rabastan'da şer o seknandına erişen Türkiye'li ser Kürdistan'ı derbay Bakuru o Londra velatçı gengaşi tujbuni bisekne rebet kare yapacaki demokrasi ya yapacaki gengaşiya ko karma marhabataki çalaktır bıke rahatır dike rahatır dike le aliyedene narazı bunya van partiya bi taybet o gelek aliyen Kurdi ku hala ku banga Abdullah da ku lazım Kurd tiştekî nexwaz yani bang bu piştî ew qasa şer û pevçûn û kuştin û talan û bi milyonan Kurd ji cî warê xwe koçber bibin lê Kurd doza tiştekî nekin yani bi tevayî ji ortê rabin teslim ettik bibin asimile bibin hunda bibin دبی واردا پارتین کرد دخبتن کو دنگ کردان لنبره و نرازبونیا خود دیار بکن خبات چالاکیه کی وایا گلک روشنبیر کرداج دوان واردا کتن نوا چالاکیه و برداوی دا تردگارم اواین اوشی اوا دیاربکر وانا کو روجراتا ناوین ویل چد بیجن باشور روجاوات بیجن ترکیه دا جبو بشه کردستانه Dusya da Gunsya diye Güneydoğu Nizamçı Sanayi Odaları. Avancı xabataki evaki hevbaş kırın. Divan vara daşı yani lenerine xod ki yani rastı kek varan yani tabii min çek basa Türkiye kirser ve pevajo ya da ve maruf Bakure Kürdistan'ı şirove ke ve kunji dizanin yani maruf durhatit karabeje ko nüfus Kürday her mezun İstanbul'e ne brasti yani do çalakiye gijine Kürt hebul Kürt kahve az çum jibo piştgiriye beştari wan bum piştiya ukadiya yani piştiya ukadiya civar dur bu gotin katışı jmara hanek şirove siyaset etti çünkü tev brasti evkbun yani gelek nav merakak mazın davun koveçi be eko çek nezi PKK buncu bun wana daha ziyade خمگین بون مرد کاره بیجه که یعنی در دور PKK جوی مکتوبه آپو گلک تشت پاک کرن یعنی هیوید کرن که گلک تشت باش
درکه پشتی کو درنکت پچکی خوابوان چند پیوین سری سوریا کو گوتو اشتر دروایوی داجی نکشتمشتنه بوی خو اوت کن لیبله براستی دناو لگرینه کی گلک مزن دانه وکا کو گیج بودن یعنی دوی معرف ورجید وردا زو مداخله جواتا کرد و کردستان بکه وان زلال کدوی مثلا شربردان شرقداندن و PKK فسکرین به هر آوای دخیره کرد و کردستانیا داید هر شهر پرچه کردستانه و طالب آپو دوی معرف خلقه اوک نکه بهیوی نکه یعنی طالب آپو فکر آپو نه تنل باکور کردستان ترکیه 30 میلیون کرده یعنی اگر آپو گوت طالب مجبو چاره سریا و پرسه وقت آوان چوه دم آوان چوه خواهی اداره کرن پیوستی پینینه نراب دولتک دموکراتیک دا همجید کارن خواهی افاده بکن دوی مثلا از بخوا سرنامه خواه بجم از قط یعنی خیالکی منی او تنبو که آپو طالب کردستانی یا طالب مثلا که با آواکی نتوی بپارزه یازی بخوازش دولت ترکیه جبوی از گلک عاجز نبوم لی طرفدارم PKK یکو هیوی آوان هیه یه شهید آوان هنه یه گرتی آوان حبسی آوان هنه راستی دناب خیالکی مزن دانه دوی مرد وان جی زو تکلیب وان را دینه که شراوستاندن و PKK فسکرین دخیره کرده دایه لیوه کرد مثلا خوی نتوی جبیر نکن جبوه مثلا چاره سر بکن جوه اف دا ریاوان راحتر ببه شخوش بگا دا و جی باسکر 4 پارتی کردستانی دناو لیگاری نکی دانه جبو هم طالب عاجل هم جبو طالب استراتژیک خبات دست بکرنه و دیستا تماشاوان زانن که وان پارتیا که مسعود رزدار مسعود برزانی گازی وان کر بوان را فکر خو پار وکر پشتی به پیواژو و گورنکاری مازن چون دبه خطا نتوی کردستانی باکور کردستان خورد به هفکاری کی خورتر چه به او آواکی خوبگی جنگل و مثلا خوی نتوی دناو خطا کار نتوی داد با چاره سر به خباتن باش کن اوانا با آواکی ارانیه دبه مرد بی او برنه دوم دو جمله بجم مافه بدنوه یعنی دناو دم پارتی و دوی او که راجی راستی گنگشی کی مزن هیا ناراضی بونه کا مزن هیا و او جی باور کم د پشتی کو پیواژو بقده و هنه کی دنجی زلال به و هر کس صاف خو کفش پس چونکی بوی عالی راوت شیروت کن دا اخفن فکر موان یعنی وقت طبعا از بجم صدا 6 هفته نزی هوا و او جی به خیره جبو مثلا کرد و کردستانیا مثلا او که جی چک باز کم خوازی PKK و شراوستاندن و انجامی وی و مثلا چاره سرکرنا تصفیه کرنا گریلا واته آخاف کن یعنی دراستی او جی نظر علی لی تشتی که مرد شوپینه احتمالا مزن یعنی یا ویل باکور یا ویل کردستان باشور جوان را ریکی وردیتن یا جی عراقه واخو یانه که جوان را درسپی که وی پیواژه ده اساس او تشتاتنا آخافتن ام نزانن او جی و دیاره نفس ما هذا و ام مسألة بداوی بود چونکی دولت ترکیه و حکومت ترکیه دبیجن زودترین روزا گره وره چک ورن بردان چک ورن تسلیم کرن اوجی گرنگه تابی او دو مکتوب آپوداجی هبو که مثلا باسا گورانکاری حقوقیت کرد او حقوقی جی از نکو مثلا جبو چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستانه او مثلا حقوقی جبو اب گریلا جوان را یعنی واتی تسلیم بونه که واتی فرض کرنه که به جوان را پروبلم درنه او دوی کردستانی ویجی بزنم دوباره اسپاس یا نه بس تشک بالکش yani belki ne zede balkış başı سروک کجکی یا جهف سروک کجکی tabi سروک و سروکی نظام چواشد به مصطفی قراسو لسر بانگ آپو اوید بجد به هر گوتنه کی هر پیوه کی دوی بانگه دا manifesto ki yani evşi çoğu manifesto manaş nizanım yani acaba aliyedine mesela evet başvuru Kurdistan'ı eko her eşu elem belki jibbakur vedatır yani cüda tabi evki
ايشو علماوي باشور جدكشينه يعني حيانها لكورا آگاداریا دورا 700 کسی سال نوتی بردا لوی داره کشتی برینداره yani o dora 600-700 günde Kürdistan'ı ekonomi bağla kırın, sadu penci günde ko hat divan şarada hatına bağla kırın, gelek deverin Kürdistan'a başvur askerin Türkiye bici buna karakolun ko bakırına o eğer evanj tane efşara tabi. De van bu yarada yani şart çektanin o belafkırına çektarın PKK'da بگمان عراق و کردستان باشور چیه که یعنی بنگهینه و دنبال وان دانو سنده دا اوجیانه یعنی شبور چکدانینه اوش برکو فایده هری مازن برکی بگجوان برکو ضرر مازن او دبینن شبور کجی و دربای ویجی یعنی سروک بارزانی نه تنه شبور مثلا سوریه و روجرات نابین و نوبا کردستان دا میهنگه کی گرینگه یعنی جیه کی گرینگه o yeki yasayı yani serokeki yasayı ki o her disa eve o bandoraveci giringe. Bu veci evdanu sandına başura taybetmendiye ki ve ya az bavartkim ve van roja belki ve disa hayataki dem partiye her başur hem به سرک برزانی را بجوه هم هر ممکنه به کسی کاندیلوان راجی بجوه دانوسان نکی جبو دوماندنا به دماجوه هانه و کارو خبات لیته کرنه بس خبره کدنه دو ابی چبو سلیم من بهست که عبدالله اوجالان گهراندنه که گلک مزن دی اداره PKK داو کریه یعنی هن کاشکار خستیه هن که نو وظیفه دار کریه yani ev demajoya çekperdane o belav kirne ev germi de dome yani be germayı de dome tabi van haberat çıkasa rastın ya ki biniya ve çıkasa dağıtıya mermizane le danusandın hana belki em yani tişte ku dikever roja be ya ki veşan emanca vanad bisin ser vanad karın şirove yani bine da çeheye çıtına emzede uknakın divan var ada başur بگمان پروبلم وان نوا خدا جی افجی باندور لکله او دانو سانتن جی هر دو عالی جی یعنی پک یه کیجی پار دموکرات کردستان جی گلک بگرمایی و او مزاد کند به پروبلم خو ام چهار سال کن تو پرسکلی کو او کی نوا مدان نمایی دانو سانتن بله یک باران من خبرك داري في نظام هاي تجيه دبيجن كو PKK تدي تگو یا وگو او دچن دم دچه باشور دبیجن کو بریار راه PKK کنگره خیال حوله ریاض سلیمانی بکه جبر اولکاریه و جبر کو او چه نبه پرووکاسیون مازن چه نبن احتمال کو دولت ترکیه رازی لهف بکن جوان روی ریه وکن جبو کو کنگره با آواکی راحتر چه بوه و کس نکار بلورم داخله بکه یا جهنک او بکه تشتكي واجهه نظام تقاراسته لأو چونا كوميسيونا دمي باشور از بجم زيادتر بوه واگريدا يعني PKK واگريدا زيادترين جه partiyên başur و او çünkü dibêjin heya sema gere karb dawî bibe û bi awakî diyara wa rê didin mesela do bala wekşan nizam dîsa li İstanbolê ew derdorê dem partiyê jinê wan çalakiyekî çêkirin li Üsküdarê لوی درم نامه کی آپوی نو خوندن یا نامه کی خوندن نگوتن و نامه کینگ چوا کیاتیه و دیاره demek ki روزانه دیالوگ و آپورا هیه کو اوکه yani جبروی از دبیجم دیالوگ گرمه او جبو کو زو کنگره بجبه به هر آوای دخابتن هم دولت آلیکاریت که رجوان رابط که هم جی او جدن yani او احتماله کو و باز کر چلیم چروکaya گوتیه گورانکاری چه بیه کسین کو امبیجن لهمبره آپوnet fikirda yazı ve pevajoyne apo devleta Türkiye bevra ve wan tasfiye bke ya şo diyara yani eğer ko ba awaki embejin şona demokratike parti bu parti ki diktatoriyele
لي هجركو أو جنابة دبا احتمال كشتن مشتنجي شيء بالنافع كذا أو دا خرابة هذه هذه ما أول زوترين روجك أو خفسكن كردستاني جوان رحب بن أو جهاب رحب بن دم باکور وقت زده وقت خوشی اکنه که مالی باشی روزها و هر لدوی نبره دا بالکشیه کی تشکی نقطه کی از اوکشن بنالی yıldırım evet yani roşave yani evci balkeşe yani got yani penasaya hemvelatiye dikarabe kohrandım. Gerçi hine kal dışevi vahab denge جهابت تفل دجيوينه le çünkü dibezin gorankariye da dibezin mesela Kurda ülkeme ana sahip le aliye evet aliye hükümeti evet tişeki ne gotin yani evci muhalefet denge hublenker yani evci aliye ki yani hükümetu evet şeki bedengen le didome o yadına jişkun yani eğer neden apo tekili evet danenin ev bebaşo namaşaj belki o nabende daya o her roş ev beyan ev biter yani her evkiri yaji nevkiri şkun didomin naha başur rojava dtiştin giring hana yak aliye kurda rastlas ko mazlum abdi be aşirin araba eko ben awawan dana و بهزن نابنا طويرة أي كل ودرنا هف بيمانا جبنا كي شكر تبي جبنا ده هنا كي بريارات إنسان يعني ور قلت هنا كي بريارات إنسان يكشي هيتا كي شكر جبوت عن إنسان يكشي أمدا كاريا حكمتها شامرة تكلي ديننو وكارن هبش بكن دوام ورادا خباته بكن demek ki necik tadvi var davete kevna bakın geçiyor o dvi var da lefkirne ki heye hem be aşırı hem be evera necik buniye ki be şamera ve çekin aliyetine vezire ki eve kunu komisyona evera amada kirne komisyona desturi yak be pişere ki wana je beyana ki da got emi otonomi ra amade bin otonomiya xwecihî ji bo pêxateyan ew jî nû dikeve rojevê yani balkêşe aliyê dinê ene kesê civînekî xwe li qamiş nûçêkirin û danûsandinê ku bi hevdûra kar bikin û nerazîbûniya xwe li hember evê nîşandan kiryarên Şamê di avakirina komisyona destûrê û bûyerên ku çê dibin li bûyerên herî giring dawiye yekî piçekî nermaya li Efrînê heye dû warî da Erebê ku li wê derê ne bêjin hinkî beyan hene dibêjin sedî heftê wan heştê wan şûnda çûne berê da diçin kur jî hinekî dicivin lê ewke yani piçekî rihetî asayî çêkiriye lê şerê ku li Lasqiyê û ber Behrê çê dibe şereki hem komkujiye و şereki matersidare unzanın veziri dervay İsrail evi kirdi ve evya posta xuye meşini derxas posta xuye asli lxokir yani oraya xuye asli nişandı yani komkujiye ki ha hatta İsrail'e jin hakkir yani ku hayan ha şereku İran'ı evi pişkiriye wan goya yani hükmü Alevi evi bun yani او خوشی ناراضی بونه نشاندن و وزیر او تبیراته وقتی چو سوری جوینه قروات کس خصوص توی خواه وقتی ها ترکیه جی قروات طور خصوص توی خواه اجا وزیر دربا İsrail teşekkür ederim ve ege haya Suriye federalı çenebe yani Suriye safi nabe yani ne komkuji safi be ne ev safi be efana barkeşin yani efşarihane حیان ها که اینکه دیویژن گوره او مافی مروفا هزار جورتر انسان هاتنا کشتنه و این رسمی دشار داشتی یعنی گوه ای سفیل هاتنا کشتنه 745 سفیل دوی هاتنا کشتنه اف کمیتا مافی مروفا دو بیان او کرد yani komkujiyaki gelek mazine o ev matersidare keşek ve alevine yani دگرنو د کوچادا تشتین نمایتین سره وانا او به اوی دکن
tabii Alevi aşi tabii lekinden le naha goya idare ki o aşiye ki o hoşiye ki bir meydanı işte vardı ben yani böyle rastici yani Katoliye ki var çeve sıvı çek yüzdesi kurda ya keşif fasada keve aynı kişi bin sene kurda aşi yani diyor böyle vay rastici rasti yani İro Rojava Rojlata navinci o Rojava dünya jî rasti Suriye tayin ke. Dur da tabi emci aliye xaval meseledir. Ja aliye Kurd Kurdistaniya ve kazanca meçhur emçi bu da sıkın çoğun da bkin. Jibo am kazancak baş bir de sıkın gerem emçi bkin. Evana mühim. Ne her mühim eva ko rasti yani ve Suriye ki Cumhuriyeta ka Araba lur avane becara kan. Her çıkaz dile Araba o embejin Nijat Perest'in Araba ev kevanda ev be o Türkazi taybet Türkçi tabi juana Araba zaptır Türk Suriye'ki yek buy yek perçev yek alu yek millet ev vek Türkiye çavat xwazin lurjit xwazin. Fakat va diyar be yani ko ev çolani وی منطقی وینکار و اداره بکش بر که هنوزانن چند روز بره کمیسیون که آماده‌کاری یا قانون بنگهی چه بود یا موقت بود تابی کی دور دا جبو کو پیچکی نفس بستینه جوات سوری او کانین زمان خسری کی اداری tam از نوارو کاری نزانم yani idari de beje belki jukak şaredariyen kohne kidirji zedetir da avay heremi da ev ka hezawan hebe yaji yetki awan hebe bejim Türkiye ala hazır vatkin ve lewat eve komisyonu bijartınci jito aliye ki vek netev kem netev yaji aliye ki dini mezhebi var ne ve komisyonu ne bijartın bitene yek ve asle xo Kurde nave da jinke ke merdiniye nave سوادیه و بویرا جی رپورتاج که بو کو یعنی حیا نها او کک نهاتیه مناقشه کرن یعنی کاوه فدرالی و نظام چی یعنی شو نهاتیه مناقشه کرن او مثلا خو اداره کرنه هر بشه سوریه لبله پشتی افشار مرکز حکومت شام و امبیجن کل چوب ناوان بازارا evciye ko Aleviyle hakimin Tartusu laskiye ve kuaji baskır şaraki mazın heye nabera her du aliyada evci kuyant ke ko ve henek van şara Türkiye'de ben kışkırtma yani geçtikin koçar zedetir ve alozik içe ve Suri kahve kurva arayca dve aloziye da gelo feyda Kurdu Kurdistaniya başta ya zarare dve mara vuya çek servi sere xo beşine tabii işte balke şeva ko durozbere mazlum avdeji be evkara be hev peymani ara cvinek çekir bu dve cvine daji gotu ame komisyona ki avapkin ko bişamera danustandine behra avay xwedi mafu soz be evji diyare ko وجی دیسا باز کرد و جاره هفتیال برجی ما باز کرد به پشتگیریا سروک ورزانی یک ریزیا کردال سوریه هاتیا آستا هری بلند ام بیجن جبو کو بیک دنگی مثلا کرد شاندکی بشینن و کردا تف تمثیل بکه او تابی جیه شانازیه تشتکیدن دور ده و دور ده وقت آخفینه دونا پی روژا اینه او مظلوم عبدیو و وان پیمانیا گوتنه کو ام شامد خوازن کو ام مسئله خو نب ریا یکم نب چکداری به نب شربه دیالوگ همه هبه ام دیالوگی به مسئله چاره سر کن tabi evci جی کی yani دلخوشیه لسوریه برا نه ترک نه او عربی نجات پرست دل خوش نکن او سوریا بره و تنبه herkes, her millet, her kemnette ve her din ve mezhep ve durda ciye xo bigrin ya nexo ve ev der be qada şer ve be Lübnan'a beri 10 sala o ticar şer rene kadar. Evci pişti ve saate ko daxuyaniyen İsrailiyan evet debejin rojlata navindan kese peşe rojeda devlet millet terör yaji örgütün de aleyhiye medabın
ام جوگاوا و مسئله چاره سر بکن یعنی ام ال دجی خو دوی پیاسه دا نهایلن اف جی ام بیجن ام ناکف کرد ناکف ناوی قلموانی کو ال دجی وانن که معنی نها هفکاری کی خورتنه بجی پشگیریا اسرائیلیا جبو کرده جبو کو ظلم و نهقی و زوردستی سروان رابه حتی بانگی امریکا کرنه کو ترک بارگاه خوانجناف سوری درخن او ام بیجن ایریشکاری خوی سر کرده راوستینن جبو ویجی گاو آویتنه و طالب کرنه او جی باشیه از بیجم چه دبه برابه و بر به باشیه و هر کرد تایبیت یعنی لباشور روزاوای کردستان و که معنی و خو اداره کرنک به دست بخن ایدی که خو اداره کرن ناوی چیه تابیش بگاوا مرو نکاره تشتک بیجه تشتکی نه بالکش بیجم بلکی تماشاوان نو این من میجی اجی aslında نو مخوندجی کی دا دبیجه کو میتا ترکاوات قناده MHP به او که را جویانه و بریار دانه به دولت باخچلی را گوتنه آپورا TPKK فرسکی تل ترکیه شرق کدینی امجیل سوری قارشی کردانه بین یعنی اوجی خبره که نوه نظام چکار راسته اگر وابه واخویان کرکو مکتوبه آپو داجی شتکجبو کردستان سوری اشکره کوس چک دینن تنه بو belki tişteki vahabe ledbejin icar AK Parti hembere ve pevajo ederketiye Erdoğan gotiye ko lazım el vurji çek deynin beher avayı PKK و YPG و her çe parti nezu dibin bandora PKK da çeke xwe deynin tabi ne mümkün ko Kurdistana Suri Kürt çek deynin deve tişteki wa nebe çek zutrin rojek keve bine siyaseta bin emri siyaseta Kürdistanlı al Suri o peşmerge roji wen tabi bin o arteşeka Kurdistani Suri avakin ke maniş bo mafe khoy netawi خو بپارێز نەحوجێ ئێریشی کەسی بکەن لێ ئامادە بن ji بۆ هەنێک ئێریشی وان بکەن هەتا ناو ڕۆژنامە چ جارات بێژم ترکی دوێن پرسستی دەبێژن کۆ کەک مەسوود سەرۆک بەرزانیجی گوتیە هەگەر کۆ کورد ماوێ خۆ بپارێزن و عەرەب ئێریشی وان بکەن بە هەر ئاوایی بە پێشمێرگەی خۆ ئەمە ژیل با کووردا جی بستین ئەوژی جیەکی دڵخۆشیەیە جیکی یەکڕێزیا کوردایە جیکی یەکیتیا کوردایە کۆل هەر پەرچە کورد نێزی هەفتبن لە سووری ڕۆژ و ڕۆژا پێشەڕۆژ پێشەڕۆژا کوردێ سووری بەز دەبێژن yani şun mela kurda hem jali anakası hem ali yani PYD var Türkiye sakin mela çekdanı tune yani ha bes dibejin hem dikarın şamera tevli orduya devlete be ben de خوب پارسن yani aliye ki o Şam hayanuha ev kuatna ser hakum ji yekrezden yani navaxdan ne yekaline o Ahmed Şara ya Jolani bandora vejil serhami aliyatune yani hayanuhatune belki İslam'a gelek tundrav hana ko dijewine ji let işte ev yani Suriye ve İsrail ko pişkeriya durziya dike o راست جیوان جی هنکی جیا بدست جی خستیا وان د پارز افیده کی پیشروجا سوریه دا تشکی گرینگش با کرداجی بیکو اسرائیل دبیجه لازم امریکا و نکشنولو بمینن وقت درزی مافکی وان اوتونومو یا فدرال یا اوی وقت داخواست کن اف مجبوری پیکاته اندنیجی خواه بکره یعنی همه آلیه کی تایبت بجی لما ترسيا أبي تشيا نهال لشكرين سوريا أبي كو حتى شا بسروبرن يعني هر جروبا كي بسر أخويا هر چند إدارة دا قلتن ما يك آلي يك أردي تشكرو أبي لبسروبرن بكنترولن جي كتيك يبني نا حقوق نا أصول نا قاعدة تشتكي أبو نظام جبك پروردهيا وانا بي هواي آوابيا dindar tundra u evine eko nepsulmana hakkı kuştuna normal bu havari tevdikarın keseket servanajı desladardına yani ev matersiye le xwaneye peşeroş
او قاسان نهێنینە یانیش بۆ کورداش بۆ پێشەڕۆژە ئەو دبک و گەنگەشی بچەکی بدۆمە لێیان هەندێک ئەم کورد خودی مافەکن یانی ئەو ماف دەستێمە ناچە ji ber ku hemî dewletên dinyayê desthilatdar hemî bi vê daxwazê bane û Kurd bi xwe jî heya niha tu daxwazekê xwe tavîz daxwazin bidin yani bi vî hawa yan bi vî hawa îdarekî wê derkeve temamek Kurd bû rast e lê asas tiştekî heye komekê xweş dike ev zelqandina terorîzmê ku Kurda ve hatiye dayîn tiştî ku PKK xwefez bike em ji vê rehet bin taybet Bakurê Kurdistanê li Tirkiye riya siyaseta demokratîk hem wê hesab ve hem rehet bibe hem wê hûn jî dizanin hemî Kurdistanî jî dizanin ku heyanî çend salberê jî Kurdên Bakurê Kurdistanê Tirkiye wek ji PKK tirsiyan hev qaş dewletê netirsiyan got PKK medrevîne em nikarin ji xwe re ewqatek bigirin hê dewleta Tirkiye ve kêmanî em ji xwe re mebûqat digirin em xwe efû dikin ji bo wî ev wê bixêr be ev mesele carek din divê em bala hemî temaşevanan bikişîn ser vir em ne neyînî bin divê em geşbînî bin ev fezkirina PKK û çekqetandina wî û divê em moralekî bidin tarafdarê PKK ku dinya tev ne PKK ve girêdaye Kurd berî PKK jî hebûn piştî PKK jî hene û wê Kurd ji xwe re rêkî bibînin em bi hev re bi tev serxetekî demokratîk netewî niştimanî Kurdistanî nêzî hev bibin û vê mesela xwe bixine rêya çareseriyê ji bo çareseriyê vê rêyê xurt bikin divê em moral bidine wê tebana PKK jî ku rastiya PKK apo ev bû we nedît ya we nedixwestin bibînin niha ev e yani hûn jî qebûl bikin Kurdistaniya gelek di tarîxa Kurdistanê de gelek zor û zehmetî û qatliama dîtiye ev jî yek ji wê bû PKK pêk nanî ya jî nexwest pêk bîne ya jî damezrandina xwe da tiştê Kurdistaniya jê hêvî dikin nexwediyê wan wesfa bû divê em piçekî civata xwe ronî bikin spas dikin niha dema me şon teng bû em dixwazim ew ê bikim yani bi çend yek deqa bejîm ev mesela Ukraynayê û têkiliyên Amerîka û Ewropa û dinyayê ji ber ku encamê da bazarekî li ser heye ku mesela Ukrayna û mesela Rojhilata navîn û mesela Asya Rojhilat behbûdûba girêdayê bazarekî nava Amerîka û Rusyayê da heye bandorê li ser me jî dike li ser herêma me jî dike yani wek ev civîna ku Amerika bi Rusyayê re li Suudiyê levdûkirin ji bo mesela aştiya ew ê Ukraynayê di binî de jî tabî li bazara Rojhilata navîn û Ukraynayê çi qasî levdûkirin ne zelal e yani ew ê lê bazarekê heye li ser wê civînê de şon serokê Ukrayna gazî civînê jî nekirin yani berpirsiyarê wan gazî jî nekirin û Trump daxwaz ji ew ê kir serokê Ukrayna were ittifaqê bera bike û mesela çavkaniyên aborî Ukraynayê li hember ewperê ku medane teslîmê me bike bes ew civîna ku li Washingtonê çêbû li qesasipî nexweşiyekî navbena nekirinekî navbena serokê Ukraynayê û Trump da çêbû û Trump bi hawakî gelek zêde êrişê ser ew ê kir û wî qewirand ama bêje yani ev jî di dîroka danûstandinên dewleta de serokên dewleta de tiştekî balkêşiyekî nû bû yani tiştekî nû bû ku ecêb bû yani aliyekî de kekbaran destûr dê ez pêkenîkek bêjim yekî masê me bû watê ku em bêjin mesela alkol filan vexwara destpêka digo ji vê gav bêva tiştê ez bêjim negeçerliye yani neqebûlbar e digo çimkî ez serxweş dibim ê Amerîka jî tiştê ku Trump bêje ji bo Amerîka neqebûlbar e ew jê re fitwa heye ji bo wî em ew kayî nerin çimkî va belliyê ji xwe ew mesela heya niha şêst xal ew daye kanûn derxistiye şî û yekê wî mehkeme îptal kiriye yani demek ki Türkiye de ben konuştuklarımdan sorumlu değilim. Evci var yani işte dibêje zêde ev nîne lê tabii bir 4 salî ve çi bîne serê xwe û dinyayê bi rastî ciyê balkêşiyê ye.
انها امریکا بخو نوا تبلیغی دای یعنی دوار پیش روزا خدا و سیاست و اوکی چوا رونیکه او بخو گنگشی کی ننو هذا ترمپ هاسری بریا ترمپ دما بدن دا yani gengeşiya ko navanda tekirin devjani evi var aburu siyasi ava idara Amerika'da xane perskrekin gelek mazın hana o ev perskrek ve bidomenji neyse yani o aliyaki mesele aliyedine pişti ku seroki Ukrayna zıvırı hat kavrandın zıvırı hat Avrupa çivineki taybetle London İngiltere çivineki çekirin gelek velaten Avrupa ev başlar bu piştgiriya xo nişandan li aliyekide de ji xane Ukrayna ikna kirin ku be Amerika evşana nameşe yani be Amerika mesela nameşe lazmet hava ki nabena xo Amerika geç ki jiber veji seroki Ukrayna evkir yani goz amade mecbu açtı و از هرم امزاجی او مثلا آبوری و تجارت جیاز امزا بکم یک باران ها آشیتیا ویجی وکا آشیتیا مایه اجرال بین حمد به حمد öyle اجبر که اجبر کو او بازار ناو امریکا و روسیا باندور لسر دکره چه problema ki perskele ki xwane nikare peşavi bikre Rusya و امریکا لب دکرنه yani Ukrayna çava şer bisekirinin rojata navin de emnizanın ve rola Amerika ve Rusya çibe düğvari daji ez baver dikim ve Ukrayna teslimi Rus'a bıkı o rojata navin de bıçaki bandora Amerika ve İsrail betir kurtur bıkı eğer bu habe bıçaki boma belki baştır be yani rojata navin de öyle biraz Türkiye'nin ne oldu be ve her kelime verin dünya verin bana problema Türkiye yani Türkiye vakti Trump hat ser hüküm gelek hevit kirin ku cida vara Türkiye ve Türkiye Erdoğan hara ve dere ve havdu bakın o bakın khani o tişdi hayal bu yani hayal ki var bu hayal ma Trump duvar Türkiye'de tutuşaki ne got yani rast o tutekide ki evji pahavji ne kır yani evji aliye ki ku Türkiye mecbure çekisere khudayna lamber yani ne شغل حناقية لي بروبلم أوجه مثلا ناتو مثلا إيران هي مثلا وشواجي بكرة دوي وايد أجي ترمب زلال أوي يعني زدا قريدايا كي وناتو أوجي ناكا يعني أوجي جنجاشيا كي بشكل نظرالية كي هي يكتي أوروبا لازم لخوب بزغرة ورخوانية كو بروبلمين آبوري ولشكري جي نوا امریکا و اروپا ده هيا اروپا جلوجن با خو ديزاين بك ابي ديزاين دا و رولا و باندورا و لروجرات نابينا لولات ميل در دور چوابه ابانا جيبان روج پیش روج دا گنگاشي جير دبن و لكلنا كي باشه راځبه يعني نه تشتكي اوي دبان ورادا تشتكي كو سر اوي بكي مثلا ایران هي امریکا و ایران جوان روزه داویدا نابراوان چکی نخوشه و نابرا ترکیه و ایران جی نخوشه کو جارک دن دبیجن ایران جبو کو پکک خوافست بکجی پژک درخ پیاسی هي او جی تدی گازی بالیوز خوکرن هشیاری دان هر دو عالیجی ابي ابي سر مثلا kurda و تذكرنا PKK'ye yani ki ten bahav ve coğrafya nabera van her çar devlete dagirker Arab u Fars u Türk tabi bu mesela kurda ten bahav ya bu mesela kurda heft kevin ev ya carektin berko dakika dawiye ji az spasiya hamita maşavanat kim و carektin به awaki ereni geşbini باور کم کو 2025 و دلیه کرد و کردستانیا دا و گله شته باشه می ببینن و جارک دن جوان را سپاسی و به هر آوای جیانکا خوش خوازم دیصدم خوش گلی تماشاوانن شارپل مدیا امی دارن حیا هفته کی دنه بو یارون کریارن خوشتر و گشبینتر
هبن ام شروفه بکن دوی 45 دقیقه دا ام آنجا به کورتای هنک سر بویرین کردستانی و تکلدار به کردستانی و جهان ام گوتو بیجا کی کرد دکن ام بیدارم بدلی وبه حیا هفته کی دنه بخیر و خوشی بمینن به ویا روزن گشتر خوشتر بخیر و خوشی بمینن